Hey, that. Hey, pimbonge, bro. Halala, halala, mfana, halala, mfana. Halala, halala, sakbungila. Halala, halala, sakbungila. Yabona-ke imbongi, shaya simancane manje. Shaya simancane. Umngamo singalili sithandana nendoda yakwamakhelwane. Inguba uthi dlala kancane. Umngamo singalili sithandana nendoda yakwamakhelwane. Hey siya. Inguba uthi dlala kancane. Sinalo uthi dlala kancane. Inguba. Salinda imbongi, ufuna sidlala igame, ngilinda imbongi. Engaqhamuka manje lo mfana. Eyi, lo mfana. Shaya simancane, shaya simancane. Inguba uthi dlala kancane. Mawuthi insizwa ngobani na? Nami ngifuna ukuyibhinca-ke manje. Ngifuna ukuyibhinca manje, ngifuna ukuyibhinca. Kufanele bangifundise ukusina. Guys, angikwazi ukusina. Yazi, angikwazi ukusina, angikwazi ukucula, angikwazi ukudansa. Ngiyibhimbi nje. Ngehlule. Yabona lo mfana lo, bengimlinda-ke. Eyi, yabo indaba yembongi. Hayi, umfana lo. Wemfana ukuphi kanti? Nazi ya. Okazi. Kade kulindile. Angiyaxolisa nje yami. Bengisakhuluma nabantu bami. Uyawina this. Ayakhohlwa abantu bakho. Nazi ya. Double tap the screen bafethu, double tap the screen. Ethekwini Double phela. tap the screen bafethu, hlangana zulu. Double tap the screen, double tap the screen. Bacela Yebo. ku-screen. Yes. Ku-screen bangani bami. Yes. Cela ngangilahla. Cela ngangilahla nje bangani bami. Bangidla lo muntu. Ngiyacela bangani bami. Double tap the screen, double tap the screen, double tap the screen, double tap the screen, double tap the screen. Akise kafa Ulokhu ngiyacela bangani bami. waphela umoya. Hlangana. Okay bafethu ngicela ama-gift. Ama-gift azothamzeka kawu-2. Noma ngayiphi igift enayo, noma ngabe iyiphi izothamzeka kawu-2. Please. Ngiyacela. Hlangana zulu. Noma ngayiphi Ngiyacela izothamzeka bangani kawu-2. ningavumi ngami. Bafethu 15 seconds left. Ingidile ngale kuqaleni. Bafethu lo muntu uyeza noma ayiphi igift onayo izothamzeka kawu-2. Bafethu please noma ngabe i-rose ingasabi. Please send. Ngiyacela bangani bami. Ngiyayicelela bangani bami. Ningipha ama-gift bangani like ulife bangani bami. Ningavumi. Okay, hlangana zulu. Double tap the screen, double tap the screen, double tap the screen, double tap the screen. Double tap the screen. Bafethu lo muntu uyeza lo muntu liyabo seko-70. Hlangana zulu. And lo muntu unama-views amaningi bazosniper. Buka bamsendela ama-roses. Bafethu hlangana zulu, hlangana zulu, hlangana zulu, hlangana zulu, hlangana zulu. Cela ningiphe support. Ningavumi ngami. Okay, nathi bonus mission. La sizobukisa. Please. Thamzeka kawu-3 na-ke lawa ama-gift azothamzeka kawu-3. Guys, please cela ningangenzeli phansi. Ngipha ama-gift bangani bami. Ngiyacela bangani bami. Ngiyayicelela bangani bami. Guys, zonitshela masisiqalile lokhuzana. Double tap the screen ningapheli moto. Okay, gift. Noma eyodwa. bangani bami. I-rose elilodwa, cela i-roses elilodwa, cela i-rose elilodwa, cela i-rose elilodwa, cela i-rose Gift elilodwa. eyodwa bangani bami. Ngicela bafethu. Yes, Bafethu ngicela, cela i-rose elilodwa. Shit. Ngiyayicela wena ningangilahli So much Makhumalo. Thank you so much. Thank you so much Makhumalo. Inkosi kubusise. Okay guys, sendana ama-gift azothamzeka kawu-3. Noma ngayiphi igift esendayo izothamzeka kawu-3. Noma ngayiphi igift esendayo ithamzeka kawu-3. Noma ngayiphi igift esendayo. Yes, thank you so much Makhumalo. Thank you so much Makhumalo. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu.
hlangana Zulu mayiphi into esendayo ithamzeka kawu3 noma ngabe yiphi bangani bami eningipha hayi naze naba awukahle Sabele thank you so much Makhumalo Sabele send gift la thank you so much Sabele lahli bangani bami nazo ke nja yami yes thank you so much Malabu yo angazi bafethi ngiyamcela kodwa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga inkosi ibusisi ngiyabonga inkosi bafethi yaphela manje kwasisa mkhavu ngomama ningangilazi please guys please ningavuma ngani double tap the screen Sabele thank you so much Makhumalo thank you so much hlangana Zulu 5 seconds left 4 seconds left ngiyacela bangani bami sikhathi sisavuma bangani bami cela ningavumi ngama bangani bami oh Jesus Christ hlangana Zulu double tap the screen like life bangani bami like bangani bami ningavumi lo mfana omncane kakhulu double tap the screen ufungena igift sicela lonke double tap the screen mungena ama gift bafisa cela ngisendela ama gift yo yafika lo muntu kimshaya Jesus double tap the screen bafethu double tap the screen and share the live 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 hlangana engangifiki yazi nomuntu bazosniper and bazongifika bafethu ngiyacela sendani ama roses noma ngayiphi gift onayo manje sisenda noma ngayiphi gift onayo noma ngabe yiphi cela like no like bangani khona bengebe sangifica thank you so much Asanda inkosi ibusise thank you so much Mhleli thank you so much ngiyacela bangani hlangana Zulu Asanda yo guys ngicela comment down below nithi Asanda thank you so much Asanda for the roses hlangana Zulu double tap the screen oh hlangana Zulu yabonga kahle gift yabonga Sabele double tap the screen Mhlengi thank you so much Mhlengi thank you so much guys nithi Mhlengi ngicela comment down below nithi Mhlengi ngabe ngithayikho into nje manje na ngafana bakithi nazo Mhlengi thank you so much Mhlengi inkosi ibusisi hlangana Zulu hlangana Zulu sawubona bangani bami ngiyacela yakho Asanda yabonga Asanda thank you so much guys please double tap the screen guys bazosnipe guys double tap the screen please ningapheli moya bafethu yes ayiwa cishe basifika oh shit Nika ngizamile kufani hey this game was up Zandile uthe angidlali uzongilokhunja uzosiza ngisabathe ngilindele ama gift akho Zandile lutho yabonga mama ama gift engiphoba ngiyabonga kubo bonke abantu bami guys thank you so much ngiyabonga kakhulu inkosi nibusise ngiyabonga kakhulu thank you so much Makhumalo thank you so much Mhlengi Asanda Sabelo Malabuku bani Malakubuswa thank you so much Mafuze Andiswa Zandile Masifie nabo bonke ke abanye ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise bafethu thank you so much I really appreciate it ngiyabonga okay sodlala omunye umesh manje ngiyabonga bangani bami ngicela ningavumi bangani mama ngihlule cela ningavumi bangani bami ningangilahli rematch nika like life bangani bami cela support ngicela simshaye kule game ngiyacanga bami ngiyayicelela bafethu othi nami ngikhulume nabantu bami bafethu ngiyacela into engicelayo ukuthi mawuqala umesh you double tap the screen like lokhu uqhaqhazile lapho ku screen Amakhumalo musukhamba lokhu uthe qaqe ungapheli moya mungenayo gift mase sekufika isikhathi sokuthi nisenda ama gift ngizonitshela lapho ke ngizonitshela ukuthi usenda noma ngabe yipi ngiyanicela okay khuleka ngizoyenza inkondlo ngami vele ngisazoyenza inkondlo ngami khuleka guys ngilokho bengicela siya double tap ku screen base ngiyantshela mase sekusenda ama gift ebese sesiyawasenda ngiyanicela njengobesho bangani bami ngiyacela bangani bami njengobesho imini umbongeni oh ning inbox abafuna izinkondlo bang inbox after this live usho ukuthi yiphi inkondlo uyifunayo Nika rematch
ningavumi bangani bami Double tap the screen, Buffett. Double tap the screen, Buffett. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. ningavumi Hlangana Zulu. Thank you so much, Mhlengi. Thank you so much. Thank you so much. Cela sende noma ngayiphi igift. Igift esenda ithambisela kawu. Igift esendayo izothambisela kawu. Noma ngabe yiphi. Thank you so much, Mhlengi. Cela ni-comment down below nithi Mhlengi asanda. Thank you so much. Hlangana Zulu. Makhumalo, thank you so much. Hlangana Zulu. Double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Ungapheli more. Double tap the screen and share the live. Double tap the screen and share the live. Double tap the screen and share the live. Thank you so much for the donut. Thank you so much. Comment down below. Nithi Mhlengi. Mhlengi ngiyabonga kakhulu Mhlengi Nkosi Busisi. Bafethu please double tap the screen if you don't have a mic. Double tap the screen. Double tap the screen Bafethu. Double tap the screen. Ningapheli moya. Ngeke ngidlale. Mhlengi, when I catch you, let me follow you, nigga lami ngeke. Yes, sis. Double tap the screen. Double tap the screen. Sizozama bangani bami cela nizame bangani bami ngicela like bangani bami live ngiyacela bangani bami please comment down below nithi Mhlengi ngiyacela bangani bami ngiyacela bangani bami ngicela bangani bami 2 minutes umkhulu ka bangani bami guys ngidinga ama roses awu 20 bangani bami 20 roses 20 roses bububa bangani ngipha ama gift isikhathi sakhona bangani bami ngiyacela ngiphi gift bangani bami ngiyacela bangani 20 roses 16 roses please ningavumba ngani bami ningavumba ngami mzala ungishayile igame seqaleni hlangana angasifici iqolo umuthi 15 roses left on this kind of circle Bafethu ngavumba ngani bami ningavumba that's fine nasibothi umfana omncane ningavumla khani bangani bami ngiyabonga isikhathi sisakhona nisisakhona ungishayile eqaleni Bafethu ungapheli moya ngingapheli moya ngingapheli 800 guys please double tap the screen ningapheli moya bangani bami isikhathi sisekhona sokuzama angangifici ngiyacela bangani bami uba lokusendela ama gift ngale imuthi akasajabule thank you so much hlangana Zulu hlangana Zulu Bafethu thank you so much Mhlengi thank you so much hlangana Zulu asipheli moya double tap the screen if you don't have a mic double tap the screen thank you so much Mhlengi thank you so much Mhlengi thank you so much hlangana Zulu 600 manje ningangilahle bangani bami Mhlengi when I catch you we have 1 minute left in 1 minute like singakwazi ukucover singakwazi ngiyacela bangani bami buka manje kusela 1 minute bangani bami ngeke double tap the screen Bafethu ningapheli moya double tap the screen double tap the screen thank you so much Mhlengi thank you so much Mhlengi yes lomjinta lo bangani bami ngiyacelela bangani bami giftela ngiyacela faka uma ukugcina fundile gwala thank you so much guys thank you so much double tap the screen hlangana Zulu 30 seconds left Bafethu awudayi na next game asimbe next game asinyekeni kule game le asiqhubeni silokhu double tap the screen but asinyekeni kule game ajabule awini next game sibuya ngamandla. Sorry, I don't have roses. Akunankinga nje mina. Mongina ama roses. Akanandawo la.
but ngiyabonga kakhulu bafethu Mhlengi wazongibusisa Mhlengi you're a superstar bafethu ngicela nikhuleke down below nithi Mhlengi yo Ngiyabonga guysini. Abafethu ngiyabonga kakhulu Inkosi nibusise ngiyabonga kakhulu Mhlengi thank you so much Ncenja yami ngiyabonga kakhulu Asana thank you so much Makhumalo Andiswa Sithele Zandile Mamzulase Zinhle Senamile Shabalala thank you so much guys ngiyabonga kakhulu Inkosi inibusise yo Batik next game this game actually not next game yeah it's next game le game le ngicela mayiqala nje you double tap ngamandla ngibonela ukuthi eqala nishaye ngamandla kanjani asipheli moya ke lokho asirelax like stop ungena ama roses mase sekufike isikhathi ukuthi kusenda ama roses kuzontshela bese siniyawasenda okay kapame ina ye game hayi angikusabi was angikusabi unesho indaba ngokuwina kanye usangiwine kanye kuphela wena la usawine kanye yabathi kushiya nganani all right yabathi kushiya nganani kuleka bazongisendela iGalaxy manje angikusabi bangani bami sacela bangani bami ningavumi like life bangani bami ningiphi support mase isikhathi sokusenda ama gift bangani ngisenda ama gift ngiyabonga bangani inkinga we love you I like nami ngiyanithanda bafethu inkinga usma igift yami akekho Musukuhleka ngabe uyazi nawe ngase ngishaye ngeGalaxy yabonga igift okay was a rematch was bangani bami cela like life bangani bami cela like life bangani bami ningavumi bangani like life umshini kakhulu Sifika 200 manje sifika 200 cela nisenda ama gift noma ngayiphi gift izothamzeka kawu2 lo ngiyacela noma ngabe if ngisendela idonut izothamzeka kawu2 and izonyusa ama point leyo ngiyacela bangani nomuntu omunye senda igift azothamzeka bangani naye ama gift double tap the screen can life bangani bami like 9 seconds 8 seconds 7 6 thank you so much Makhumalo thank you so much hlangana zulu yes double tap the screen awunama roses double tap bese umsendela imani gun shit okay asipheli moya hlangana zulu double tap the screen bafethu singamfika uweek isethembele kunomuntu wami sendela ama gift but double tap the screen bafethu double tap the screen and share the live double tap the screen and share the live lokho uthofozile lapho uthi ungapheli moya lokho uthe ningapheli moya njengoba ngiyabonga kakhulu kwabakwenza inkosi hlangana zulu okay bafethu ngicela ama gift out nje la ngicela ama gift out cela ama roses out 2 thank you so much mzala mama gift out 2 mama gift out 2 bangani out 2 thank you so much thank you so much Buti ngiyabonga kakhulu bafethu noma yiphi gift angisendela singamfica lo muntu ngikoma gift wamami ngene angavumi bangani bami Buti kagela ngiyabonga kakhulu mzala ningavumi ngami ngiyabonga kakhulu Buti siyamfica manje ngisenda noma yiphi gift bangani bami ngisenda noma yiphi gift samzabili bangani bami hlangana zulu siyafika manje ku 400 ngiyavumi bangani bami ngiyabonga kakhulu Buti bafethu cela comment down below nithi lindo kuhle please ekhamba ngamami ningavumi nazo ngiyabonga bangani bami ngiyabonga ithi isenikava kivo isemnandi game sisakhona isikhathi sokudlala ubonile ngiyazobukisa ngami umuntu bangani bami like I'm laughing engizokubamba wena
Isikhathi sisavuma bangani bami, isikhathi sisakhona, isikhathi sokuzama. Bafethu ngingapheli ngoba double tap the screen. Ningapheli moya Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Ngithanda ukufa ngomoya wamonke. Eve ngilungile. Lithi awuda sipheli moya. Nisenda ama-gift nazo. Like I'm not bangani bami. Alright, Njaya, please bless me. Lo mjita lo double tap the screen, bafethu, please. Asifikeni ku-500 ke. Akunankinga khululeka. Hlangana Zulu. Bophanani bangani bami, bophanani nibe umoya wodwa, sibe into eyodwa. Alisekho umzali Glove nakubona. Fana noma ngayini sniper. Sniper faka iGalaxy. Hlangana Zulu. Hlangana bophanani bangani bami, ngicela bangani bami. Yabo, kasokugcina lesi bangani bami. Azobuyisa ngami umuntu. Silike ulife bangani bami, silike ulife bangani bami. Ngithanda umoya wamonke. Simnene phula. Uyanyanyisa kodwa. Sithi like anafi bangani bami ningapheli umoya. Silike ulife bangani bami sithi singavumi. Thank you so much Anele for the roses. Ngiyabonga bangani bami, ngithanda ukufa, ngiyabonga kakhulu ngama-gift. Nisenhlizweni yami, enhlizweni yami forever nina. Bafethu, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu bhuti uLindo kuhle, ngiyabonga Mzala, ngiyabonga Makhumalo Londiwe, Andise Zandile Zaza, Mazibuko dancing ukuthi siyabonga, siyabulela. Ngiyabonga kakhulu nabo bonke, wonke umuntu ngiyabonga kakhulu. Ngithiwa yakhulu i-Android disabled yakhona ngishawa i-Android disabled kanjani. Abantu ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise bafethu. Screenshot lapha inyembezi enjabulo. Ebaza bambulala. Inyembezi enjabulo. Uyaphapha wena. Screenshot inyembezi enjabulo. Yaxoxa ukhala phangweni kodwa ngijabulile. Zandile isizwe sokugcina and Zandile. Ngifuna ngikushaya futhi. Ngizokushaya phela futhi. Ufuna sizame. Ngizokushaya kakhulu. Screenshot. Ncane hello Sindi kuhle. Bethu unga screenshot awukahle ngithi. Ngiyakushaya mina ke. Ubuyisa ngami kanje siya. Ngiyaqalisa ukukhala phangweni kodwa lento ngijabulise kakhulu. Okay, umesho wezokugcina. Kokugcina? Yeah. Kokugcina? Ukugcina. Bafethu, ngiyanicela. Yo. Ujimile yini? Bafethu ngiyanicela. Love your poems. Thank you so much. Ngiyabonga guys mfethu uyaphapha mfethu yazi uyaqala nokungidla nje ngakhe phapha kangaka. Isenhlizweni yami yonke. Akhumbula ungishaya. Phela amandla. Ngakushaya. Wathi uthi uyaphinda ngaphinde ngakuphinda. So like nami iyona into engenzayo. Ngithe uyaphinda ngakuphinda. Kodwa ngiyakilida ngina3 na2. Yeah, I'm here for you. Thank you so much Sezile. Okay, sisengileke la. No 3 kulex no 3. Unamanga Ngaqala ngawina kushiya ngo1. Wangidla amagame awu2. Oh 3-3. Kodwa kuyafana imini ghost ngoba buhamba ngikushiya ngikulide kakhulu ke manje. Kushiya ngesibhaqa. Dongayazi uyenze ngimini. Ngoba yenza into enje imangaliso. Waze wakusiza ufundile gwala. Freestyle is here. How Angiswena. Uphusima mekunje. Usima mfethu offline yo mfethu. Usima wangilapha lapho Usima. Why didn't you invite me?
Mfethu sorry othi ngi-invite nalo. Ima. Hayi sobuya nginesikhathi sonke ngizokuthi. Akulungileke webhuti. Ngijimile. Ungangibona ngijima ngishaya amaphusha. Mfethu wozani ke manje. We gonna win now. Alright, enjamba ubona ukuthi bangidle kanjani? Freestyle bona ukuthi bangidle kanjani? Ngikhuluma nabantu bangani bami sacela ndiyikhulula bangani nithi bafethu double tap the screen ningaphenda amagift ngani bami ningangilahli bangani bami ningavumi ukuthi ingane ngishaya. Nazo yaqala igame nakhe za naze double tap the screen hlangana Zulu ningavumi bangani bami ngicela bangani bami ngavumi hlangana Zulu Siola thank you so much freestyle for the roses bangani ngicela ngavumi bangani bami ngavumi bangani nithi senda noma ngayiphi gift esenda izothamzeka kawu2 noma ngayiphi gift esenda izothamzeka kawu2 thank you so much freestyle thank you so much freestyle thank you so much mzala bafethu noma yiphi gift esenda izothamzeka kawu2 ngiyabonga kakhulu freestyle ngiyabonga kakhulu hlangana Zulu yo double tap the screen if on ama roses or something double tap the screen look go screen go screen look ungapheli moya ngiyancenga ningapheli moya thank you so much freestyle yo bana boosting glove sibambisaneni bangani bami double tap the screen bazofika ma yo bangani bami ngiyacela bangani bami double tap the screen bafethu double tap the screen bafethu was double tap the screen bafethu I spent 200 I spent 200 thank you so much yes double tap the screen please send roses thank you so much freestyle thank you so much okay ngidinga ama gift out 3 noma ngayiphi ama gift out 3 gift noma ngayimaphi thank you so much esikhasingazo siphele bangani noma ubani thank you so much kufanele omunye umuntu osendayo ngoba laba sebasendile but our account bafethu noma ngawubawonayo cela isend noma ngawubawonayo i-rose please to reach the target ngiyacela please double tap the screen online double tap the screen thank you so much thank you so much for the roses hlangana Zulu double tap the screen thank you so much freestyle thank you so much mzala bafethu cela ngicina ama gift kuzoba khona lenta times 3 okay senda noma ngayiphi gift esenda izothamzeka kawu3 igift noma ngayiphi esenda ithamzeka kawu3 igift noma ngayiphi thank you so much freestyle igift noma ngayiphi esenda ithamzeka kawu3 igift noma ngayiphi esenda ithamzeka kawu3 Thando thank you so much thank you so much Thando freestyle thank you so much bafethu yo ngicela ngangilahli double tap the screen please guys send noma ngayiphi gift noma ngabe iyiphi gift singazipheli we have 15 seconds left guys please guys hlangana Zulu 10 seconds left senda noma ngabe iyiphi gift onayo please bazosnipe labantu bazosnipe shit thank you so much mzala thank you so much freestyle thank you so much double tap the screen bafethu Spesihle thank you so much for the roses hlangana Zulu double tap the screen yenza lo government double tap the screen bafethu hlangana Zulu double tap the screen bafethu thank you so much Thando thank you so much mzala ngiyabonga kakhulu freestyle bafethu ngiyacela uma ukuthi ukasende ama gift senda noma ngayiphi gift onayo ngiyabonga ama gift onayo cela ungisendele double tap the screen bafethu uma ukuthi awunayo lokhu double tap the screen uthe double tap the screen and share the live ngiyacela
Thank you so much mzala. Cela ni-comment down below nithi mzimbo khalimali. Nisho njalo. Yo asambe no. Iyo la hlangana Zulu. Double tap the screen ningapheli moya. Naye bangani live bangani bangani yes mzimbo khalimali yebo. Okay, double tap the screen bafethu. Double tap the screen and send roses noma ngaye mapha marketing asenda. 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 bafethu ningapheli moya labantu bengasniper Jesus. Yes. Thank you so much. Nika. We. Thando uthole iStanhammer. Thank you so much bafethu. Ngiyabonga kakhulu Inkosi inibusise, ngiyabonga kakhulu Thando, ngiyabonga Mzimba okhalimali freestyle siphesise elami andiswa siyimvuza andile mamzukase lwazi sishi, ngiyabonga nakubo bonke abanye, ngiyabonga kakhulu Inkosi inibusise bafethu, ngiyabonga kakhulu ungakhathali sengiyamleader futhi. Thank you so much. Ngiyabonga ngama gift ngiyabonga kakhulu wonke umuntu okhona actually live like wonke umuntu ngiyabonga. Inkosi inibusise. Injani Nduku Nika? Qale ngibonga abangani bami, ngiyabonga abangani bami ngama gift nalabo abangilike live ngiyabonga support even ngithanda kodwa ngithanda umoya wenu. Kukhulu lokho. Uma lokho kula kumina kusho ukukhulu kabi. Izandla zedlula ekhanda. Hello Snelly. Ngithi injani Nduku Nika? Umoya. Ngishilo ngathi wena usizwa uloyasi sakho akini. Akasekho manje. Sengithela induku. Ufuna rematch? Ngisakhokha umoya sayibona kusasa. Bye Nika. Siyakuphi live? Sawangithando noma sivulo wami? Angazi. Ngizoza mhlambe lapho. Noma asibuyeni ngo10. All right. Yeah. So ngena kwakho ke. All right. Uyasesaba. Usiyasaba manje. Ngathi uyasaba. Sawukho umoya. Bye.